17 Golaghati Doyarampara Khumsak Holnogo Muslim Thuruk Bosongno Tui TIPRA Motha Kwtal lema panda songsaka Biskango 23 Bidhan Sabha Chongmari Phaitongo Bubagrano Kaplek Khane Bagi Phan Thonlakia TIPRA Motha Abo Haikeno Kokrak Bakhe Lamkrak Bakhe Yapri Shaka Thanchani Mariwo Muslim Nongno Tui Muslim Community Chongzaka President Tei Secretary Ro 17 Golaghati TIPRA Motha ni Engai Thuruk Rongno Aro Manjanai rogno lamsogei irisa baike lamsogei na laikya President Secretary Chongjaka Chongkha TTADC ni EM Chitoranjan Debrma Manjak Phakia TIPRA Motha Political Secretary Rajeshwar Debrma TTADC General Chairman Ranjit Debrma District President Amrit Debrma Sipahijula Joint Chairman Rakesh Debrma Block President Prodesh Debrma Bishramganj Sub-Zonal Chairman Shron Debrma Khoboi Imam Hussein Taibo Kubun adang rok manjaka. Oro Doyarampara. Ini oro Doyarampara or community hall, Kumchak community hall. Bangya sa borok dofarok. Bangla beke samsalogu samprodai. Koguro beke bangya sa dofani borok. Baik ini kaisa hall meeting ka. Hall meeting, hall kuplum meeting, sing peleka, boroni borok jotono peleka, borok kok saka hengkai, bekha mai bekha malayu. Jadi ini kok samani bisingti, hall sabak lemani bisingti, sini Thuruk, takuk tai bukuk sambai, TIPRA Thurukni bekha manlaika, borok sini Buagrani nahar mungno, borok Yasago, sini nahamono Yasago, sungma haine borokno saka, Bharati সংবিধানত tongmani, je raida tongmani, o raida bisingti klayai, oroni Bharat nagorik hisabe, je manthai borok manmani, sung borokni loge tongnai, tam huniba, sunggo bangyasa dofani borok nom tongkha, sung thamsaklai samung tangnai, thamsaklai himnai, Kaisani manthai, Kaisani manthai ni bisingti, sung samung tanglainai, Kaisa bai kaisa borom rimani bisingti, dofa bai dofa samung tanglainai, dofani manthai no, sung yasa lainai, juba lainai, omo sung tini salai mungo salaika, oro hol kuplum borok, haika, aboni bagai borok no hambai riwo, tai chini bisingo mandak phainai, oro tai mono Zonal Chairman, ex-MLA, tai District President, District Buri Mothani President, Sub-Zonal Development Committee ni Chairman, tai joto block level ni je chini je oro manjak phainero, joto non hambaya pharo, oboni loge obo sakalayo, chini o bangya sa dofani borok na tui chung kaisa chikonsa committee khaka, ok ad hoc committee ni president ke Tito Nali no ke abo tebo fuarzak nai tebo kotor committee nai borong thani sung o barjar rika o responsibility rika omoni bisingti na sung tinini borok no kaisa chikonsa committee hawi rimani bisingti tinini tahimono uthumung tinini panda जों थागै रेलाय सार तकाइसा ब्रंग नि बिसिंग तते कबंगमा ब्रंग नि लिडार फाइ सबाय जा दं कबंगमा न गबरके खरो बसु फाइगा तिनी ओ जगानि प्रोग्राम छ लिडार तो बरो 10-15 जन नि कमलिया जतन जुं कब सारिका ग हल बो कुप्लुम के ताबुंदारो एसएस लादि बुसुक हल के बुसुक बरक तंग हल तो बरक जागान साकलिया के ताइतामो हि सासिनाय हल बाइक लेजा बरक न होले Ini bahai matong saat ini borok o jaga pai manjak na borok khabai khobai phajle phaja bakhari wi chuno subana ni kok saja oro borok ni joton ni gongkai okra chakra jotor phajak khana di hinjak tingo naroni ingo no phano masao jefru okra chakra loge tongnai serai rok loge tongnai thamsaklai samung tangnai abose samung janai serai rok simi samung tangoile samung jari maya abo जों किन्तु मयतन दारुना नांनाय अक्रा रक हिंके बने एक्सपीरियंस दंगो माने
লাই थांनाय सालरगो तामखा बरगावो साइमानो फाइनाय दाउ सालताम दं बरगावो साइमानो ओंखाय बरगावो साइमाननाय जे फाइनाय सालरगो जदि तामखाय बाहायग्लै सामता हाकाय बुसुक सामका हामनाय आबनि बागै सेरायरगो तंनाय अग्ररगो तंनाय जुवानरगो तंनाय जदनो दै जों सामतांनाय बरगावो हायनो वानसुबो ओके हामबायसै ত্রিপুরাসাদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য মহারাজা বুদ্ধ কৃষ্ণদেব বর্মন মহাশয় যে গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ড দাবি করে আন্দোলন শুরু করেছে সেই আন্দোলনকে আমরা সংখ্যালঘু মুসলমানের পক্ষ থেকে আমরা সর্বোত্তমভাবে সমর্থন করছি এবং এটার জন্য এই আন্দোলনকে গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ডকে বাস্তব রূপ দেওয়ার জন্য যা যা কিছু করার দরকার সংবিধান অনুযায়ী আমরা ত্রিপুরাসাদের সাথে থেকে সমস্ত আন্দোলনের মধ্যে আমরা একসাথে মিলে আন্দোলনের মধ্যে আমরা যোগদান করব। আর আজকে কতজন আছে আপনাদের থেকে? আমরা সোনামুড়া থেকে আইছি আমরা আমরা প্রায় 400 থেকে 500-র মতন গোলাঘাটি 17 নম্বর বিধানসভার এরিয়া থেকে লোক জমায়েত হয়েছে আর বিশেষ করে আমরা অতিথি হিসেবে আমরা সোনামুড়া থেকে 5-6 জন এসেছি। আমি সাধারণ একজন ওয়ারিয়ার, আমার নাম মোহাম্মদ ইমাম হোসেন। Good reply. Golaghati Assembly constituency ni Muslim community ronotei nai puila luk borok kutum laimani ba luk kutum panda o community hall khlaijaka salsani program oro 5 months of vacancy em education Chitrananda Burma once quite Goro district president Ondit the Burma block president Lolesh the Burma tai sini sub-zonal chairman Suran the Burma tai zonal ni vice chairman Rakesh the Burma tai sini Thuruk Bosong ba Muslim সম্প্রদায় ni ojomarok sini oro burirok haino kup kaham bonu tini participation belai keno hom dodam khane tini program bor participation khlakya bor botabu sini greater Tiralen support khlakya belai keno tong thogmani kobo sini boroni bagi nai karon sini existence ni chobao kubun nation ni bororok phai nai jebabe dabu agu phakya sini bubok rani kobomungo abo belai keno significant abo belai keno important sini bagi belai keno borno hambai je greater Tiralen ma hongke sini existence tongnai এবং oro borok tongai manai je greater Tiralen ni bisingo jara tongnai rok bororo constitutional borok je enjoy je khlain tongmani je singmani borok tongnai abo sing kahangkani saimano kintu borok kubun phataro tongai singno sabut khlaimani abo belai keno sini bagi kaham kok abo no sing bujia nangnai onek borok criticize khlainai kubun bosongni borok lati sita bole greater Tiralen sani tongo honinai jara buini togle sikering ro ka kok sanai dabu sing bujia nangnai borok singni rokhani bagi sini existence bagi nai kubun nation borok no haike sing jebabe khorok tisai tongani jagao borok phai singno dabu sabut thaibna abo borno sing hambai marmar thai kanbugi tinimo ঐতিহাসিক দিন চিনি bagi nai বিশেষ করে গোলাঘাটি অ্যাসেম্বলি কনস্টিটুয়েন্সি borok phai nai proigla oro conference khlaikya aro borno ad-hoc committee bo khalireka borok dabu greater Tiralen ni warrior hisabe borok samukhlai nai koro president ad-hoc committee ni chongkha sini taku Thuruk Bosong ni Chiton Ali bo ad-hoc committee ni president Rabini working president Amir Hussain borok so borok oro committee katal khlaijaka borok permanent committee ni sak poyento borok khlainai borni samukhlainai bubugrani saidu mungo khorang kutibai bubugrani khorang nungjago borok phai respond bakya obono bagi sing borno belai hambai maro tini singnuka oro borne je significant je participation hall kubulung thanga buri rok pojonto phakya abo belai keno মানে significant tini oro je program attend khlaimani